Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kadirli mümin Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şerif Ramazan ayı ulbay izgi işlerden. Bir yaktan uraza tutabız. Kişilerin taravih namazı okuyuz. Fidye, fitra, sadakatlar tapşırabız. Zeketlerimizni çıkarabız. Barşul zekat cemaat kaysısı kişi özünün zor boylığından çıkarmay. Özünün bu dünyada yaşav hesabından çıkara. Fitra sadakası. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jitkize iki sahabe şunday meşhur hadislerini bir yaktan İbn Umar bin Hattab'ın oğlu hem de İbn Abbas. Abbas radıyallahu anhu'nun oğlu. Şunday iki bir mahsus fitra sadakasına koyulgan bir hadislerini. Allah ayetler. Farz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatul fitr. İkinci hadiste şu sözlerden başlana. Farz Resulullah zekatul fitr. Resulullah Allah'ın ilişkisi bizge'nin üstümüzde farz kıldı. Zekat fitr, fitra sadakasını tapşırığa. Kimin isminden? Her bir kişiden. Bulsun miken ol hur, yani indi irikte bulsun miken, hatta ol abdi. Eğer de o hatta kulluk halinde bulsa da, esir bulsa da o özünün üstünden şu fitra sadakasını düşürge deyiş. Hatın kız bulsun miken, ir kişi bulsun miken. Bala bulsun miken, hatta şu bala koysa karında dip etile. Cemaat biz her birisinden fitra sadakasını tapşırabız. Özümüzün şu dünyada yaşağı sebebinden Allah Teala'ya bir şükür yağından, hem de şu Ramazan ayına bizning ömrümüz erişken, hem de şunlar şükür rövüşünde tapşırala. Hem de anın mağnasin deb aytgan vaqtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytib qo'ya. Tuhratan lis-saimi. O şunliqda uraza tutgan kishilarning yoki Ramazan ayında yaşagan kishilarning üstünde bo'lgan xatoları, lav va rafat. Kerakmagan boş so'zlar, xatolar, ko'z yoki quloq gunohlari qo'ysilari Ramazan ayı içinde jiyila, alarga bir poklik bo'lib turadi deb aytila. Hem de şuluk vaqtda tu'matan lil masakin. Hem de muhtajlarga bir rizq, alarga bir qanaatlik deb atala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de özünün sahabelerine kengaş ite. Gayet aldından tapşırıp bitirge kerek bu fitra sadakalarını deb. Ni sebepten? Çünkü oramdağı bulgan soranıp duruşu kişi, yoki uyunda bulgan miskin kişi, fakir kişi gayet vaqtında barcha kishilar siyingan vaqtda muhtojlikni tuymasın için, anın da tabında rizq bo'lsin için, belki burçları üstünden indi ol azad bo'lsin için. Çünkü fitra sadaka tapşırıla bir yaktan rizq bilen, ikinci yaktan hazırki vaqtda ruxsat etile, ana akşa bilen de tapşırığa inşallah Teala. Rizq bilen tapşırgan vaqtda elbette ana şutlarga kerek. Sa, ol köpme bir 3 litr deb aytiliq mümkün mikan? Şul tiresinde biz anı tapşırığa mümkün biz. Buday bilen, mümkün qara buday bilen tapşırığa inşallah Teala. İkinci güçteneşler bilen, hürmesi bilen, yüzümü bilen, lakin de akşa bilen tapşırgan vaqtda ol jaylarak. Ol kişilerini tavıp bula özümüzün tanışlarımızdan, kurşilerimizden bilişip soraşıp, alarga produktovi paket, özüne qarata bir rizqni azirlerge mümkün biz. Yoki mescitlerde de fitra sadakası kabul etile, hem de anları son indi Müslümanların faydasına tapşırıla inşallah Teala. Hem de indi elbette ol şul emanet qoysun biz Allah qarşında o'terge teyiş biz gayetge xatlik. Çünkü gayetten son tapşırılgan fitra sadaka, indi ol gadi sadaka deb şutlanıla, hem anı asıl mağnasin, asıl ecir savabın biz yo'g'altabız. Yani tuhratan lis-saim. Yani uraza tutkan kişilerinin, yoki uraza ayında yaşayan kişinin hataların gafu etu bir sebepleri inşallah Teala. Qoyr vaqtda biz özümüzge ağır aytib jibergen mümkünmiz. Miskin bulsa indi eng miskinni tabasabız kile. Yoki özümüzün yiroq avulumuzda bulgan bir kişiga tapşırasımız kile. Hamanda bora almayız, hamda biz ana suzabız, neticesinde gayeti kilip jite. İndi gayeti kilip jitkech, gayetdan soň ol fitra sadakası fitra bolmay, ol gadi bir sadakadan da kalıp kalaşaq. Kadirli cemaat mümin Müslümanlar.
Biz әйтергә мөмкин, без хәзер инде аш кеше юк. Кемгә инде мин садака тапшырам? Аның мәгънәсе югалды дип. Кадерле җәмәгать, biz кешеләрнең киемнәренә карамыйк. Biz кешеләрнең фатирларына карамыйк, йортларына карамыйк, бәлки алар яшь вакытында, куатлы вакытында аны эшләп калганнардыр. Хәзерге вакытта алар үзен ялгыз бер картлыкта каршы алалар. Яки алар авыр чирдә булырга мөмкиннәр. Яки гомумән күңел төшенкелегендә яшәргә мөмкиннәр. Сезнең шушы булган күчтәнәгеш фитра садакасы. Менә киләчәк гаетләрегез мүбәрәк булсын. Фитра садакасы безнең гаиләбез исемнән дип китергән вакытта ул нихәтлек күңелгә шатлык салачак иншаллаһу тааля. Үзебезнең тирә-яктагыбызда яшәгән бер бабай яки ялгыз карчыкка өчпочмакларын, бәлешләрен пешереп кертсәк, гаит алдыннан аларның күңелләренә нинди зур шатлык булачак иншаллаһ. Аларның хәерле дугасы, теләкләре, Аллаһтан бер рәхмәте җәмәгать. Шул вакытны әле үзегезнең балаларыгызны катнаштырсагыз, алар да шушы изге эштә катнашса, шушы фитра садаканы тапшыруда, җәмәгать нихәтлек аларга тормышлык бер дәрес булачак иншаллаһу тааля. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Ат'амут таам, ашшус салам." Һәм дә бер-без арагызда сәлам таратыгыз, күрешегез бер-берегез белән. Һәм дә бер-берегезне ризыклар белән, күчтәнәш белән инде сөендерегез. Шул вакытны сезнең арагызда мәхәббәт булачак дип әйтелә. Икенче бер хадистә әйтелә: "Әле төннәрдә басып намаз укысагыз, сезгә булачак Аллаһ Тәгалә җәннәте" дип әйтеләчәк. Кадерле җәмәгать, безнең ислам динебез җиңел. Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен зур тауларга менергә кирәк түгел, ерак илләргә китергә кирәк түгел, үзебезнең ватаныбызда яшәп тә, тирә-як булган кешеләребезне белеп тә, аларга бәләкәй булса да бер изгелек эшләсәк, иншаллаһу тааля, Аллаһ рәхмәтенә ирешергә бер сәбәпләрдән булачак. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.